whakaalawhalahi atu hanei hata tolo da wala tala tutupu ke lata ia moe awhiawhi nei. Whakamua koe whalele hea hongofua he whahitapu nei, koe loa ai, koe ua e tau kaina ne kua talia ai ke no nofo pui pui kia e tau pāsese. Pihia he talahau mai he tau takitaki whakatuwhano ke taha whakaholoanga ke he leo taonga niwe he mama hea honei. Talahau mai e takitaki leo leo, ko e hahai ai hong fulma wha e tau whangamana kua ono whakamahino e whahinga hua leo leo ki ai ke he tau sivianga e he tau kaina nei. Whakatai pihi nei, ka toka e kaina ki he tau matakawi ne tokalonga e tau tangata ne no nofo viko ai, po e no nofo tata atu ki ai, to nā kai talia po e nā kai whakangofua e whale ia. Kua tuku haki ai e tau pā ki he tau whale ua nei. Amana ki ai fōki e tau leo leo ki o atu he tau mngaho kehe kehe, kai nā kai whakailoa atu ai ki he tau pāsese nei. Koe tau sipihia ke kisia koe muitua whakamooli na kai e lau tolu ki he tau pui pui anga nei. Talahau mai e takitaki leo leo, ka moua e tau tangata kua nā kai muitua ki he tau pui pui anga nei, tō whakahala lau tolu, mai mai ke tātu a lau tolu ke no nofo ke he matakawi nā ko homo fisi. Talahau mai e ulu whakatonu lahi, he whāhinga hua mai tau tangata ko Gayleen Tasmania, koe tau whakatokanga nei ke no nofu pui pui ke tau kaina, koe taha e tau puhala ke whakamahania ke tau tangata he motu, ke tau mngaho i mua, ka kamata ai o whenonga ni we mo New Zealand, ka nā kai whai pui puianga whakapālangi quarantine free travel. Pehe e ulu whakatonu he whahe malolo sino, koe ke kafu ko Eddie Akawala, koe ono noanga he whahe malolo sino, tose e siana ke hoko mai e ngangau nei ke he motu, ha koe tau whakaholoanga sivi ke he motu ko New Zealand, to heke alo tolu ke tau whakalele. Kai pese ia, ka hoko mai e ngangau nei ke he motu, ko whita alo tolu he mautali ke leveki ai, moi pui pui ke aua pikisia atu foki. O kalahi e tau puhala referral he tau peseni ki he motu ko New Zealand he tau mngaho nei, ha koe tau vouchers ke no nofo e tolu ke he tau whale no nofo pui pui ke he motu nā ko New Zealand. Pihia he talahau mai he ulu whakatonu he whahe malolo seno koe ke kafo ko Eddie Akawala. Talahau mai e ke kafo ko Akawala, koe toko fitu e tau peseni ne whakamau ke watu hea ngofua, kai nāka i loa koe hoko e tau whanong halau tolu, a to hoko e ke he pōtapu. Kua ukalahi ke tau mngaho nei ke moua e tau vouchers nei, ha koe tau numela tangata kua manako ke watu ki New Zealand ke tau mngahala kirisimasi. Tupe tupe fōki e whahe malolo sino, ha koe tau whale ka no nofua e tau peseni mai niwe, no nofua o loa lau tolu mo tau pāsese o mai he whalua tau motu lalahi e lalolangi, ne tupuanga ia e ngangau COVID hongfulumahiva nei ki ai. Ka pihe e ke kāwho ko Akawala, koe whakaue ni ha kua maike e tau peseni toko fitu nei ke hoko atu ai ki New Zealand he ahongofua. Koe whahe tapu e kua mole ne whakahoko ai taha whakamunuina anga he tau lapa whakasino lalahi, ko e taha he tau whakaholoanga e he whahinga hua fuafua matangi mo e tau matakau CP mo i PP he motu. Lahi whakaue ke māme hau nei, ha kua whakamori ai e taha whakaholoanga, koe Mariwari ai he tau whanau whiwhine, lalafi ai ki ai whalua whanau tāne e tau lapa. Mahuinga ki sia mo mai longa e tau tōru, ko hengoa e tau whangamena ki mautari e tau tōru ki he tau matamatangi e ne whae au whia i ha tau tōru a tau momoi. Si koe katoa whitu e lapa. Tōru e matakawi kua manaki ke whakatua e tau lapa ia, taha nei ko whitahe ki sia hea ho nei, whakawailahi ki he Ekalesia niwe, piha fuki nei ke ekalesia he manga nei kua lofi, ha kua kau whakalataha ke fuki mai kere nei ke whakatua i a lapa. Moe amanaki ke whakatu mau e whakawhetu ianga nei e whahinga hua, moe whakatu whono, piha fuki nei mai ekalesia niwe, me tō matakau ke fuki. Ha kua naka i amanaki ke hato tō ke whakausi mai he mana nei, kai whakatu mau e tō whakaholoanga ke tō ki mua. Kua whakamunuina ai he Palestini he Kalesia niwe, ko Reverend Nuka tau iwihi e tau lapa nei, mo e lapa whakamua ko whakatua ai ki mua he whale tolo he Kalesia Kerisiano niwe ki loto alofi. Kua hawhangi ai he ikipule mai whahinga hua mai tau kolotu whungasia, ko e lilifu ko Mona Ainu, mo e Palestini he Kalesia niwe e lapa whakamua nei. Ne manako e whahinga hua ke matutaki lahi mo e tau matakau nei. Ke lang matai, he tau matakau i kiki nei ni no nofu ki lalo hifo he piu ka hake lota he tau maanga te ki taha, ke lang matai he tau takitaki maanga. Moe
mo e kalesia, mo te tangata ni he maanga. Ke maama e tau whakailoanga hangau ia ke tau matatangi, pihia fuki ni ke hiki anga matangi, mo e tau mga halaka no nofu mas kai lea ia tau tūru ke tau le kua tupu whakaofu po ke tupu whakatufunga sia. Talahau mai e ulu whakatonu e he whāhinga hua fuafua matangi go Rosie Misiapo, ko e tau whakaholoanga nei, tāmata ai he ua tau ka mole, mo e kua fia lahi, kua maeke ai ke whakamoli, mo e kisia ai tau ngahua he tau whanau he Girls Brigade, mo e Boys Brigade he motu. Ko e whale koloa i Lana's Bakery, ko liu toa e la tolu hawhangi foki ke tahamata kawi fōu ki Amanau, tata atu ke he whale Pacific Way Bar, o atu e BCN News mo e tūtala e ke maukoloa ko Sio Vea, ke he kakano asi kua whakatua e pisinisi hana ke he matakawi nei. Ke mū mai ki nai kua manako ni tangata e ne ona e whare, i aropiso e lau ke kua aonga e whare aonga. Ko ia ne tausa e whare e ke mū mai ki nai. Kua ua tau ka mōre te kamata e roto wei. Kuka niwe ai whai sene ke tausa pangalata. Ko e lapi ni tanga sene si mōma mō tausa. Si katoa mai ke tau nei, ka ia ne mū mai ai he tapu nei i nai. Pe he mau koloa ko Sio Vea, ko e laulahi he tau koloa ka whakafua ai ki he whale koloa nei, ko e tau whalaoa ne tāua e lau tolu, ka e tō lalafi fōki atu ki ai whalua tau koloa tunga ne whamahani ki he whale koloa whakamua ha lau tolu i lotu alofi. Ko e aho whlai le whahitapu e ka male ne o viko takai ai e tahamata kau whawhao sino he maanga ko tuapa. Ko e tau seanga nei halau tolu, ke mai longa e mahuinga he tau puipuianga, ke he tau ngangao pikisia he motu. Ko e kakano mahuinga si whakatoka e he matakau whawhao sino he maanga ko tuapa, ke tau se taha whakaholoanga, ke whakailoa mo whakapuloa halau tolu a tau manako, ke mui malolo mo mui ola ola i tau tangata niue. Ko e loa ai fōki ko e tātātu ke limong fuluma tolu e pasene he tau tangata he motu go maua ai ke he tau ngangao nākai pikisia, tunga e ngangao soka mo e ngangao toto tokolunga. Ko e whalua tau kakano ni e tokolunga pihia e numela nei, ha ko e tau anga mo e tau whiwhilianga he tau tangata ke tau puhala liwe kisino. Tunga e longa e tau kai, ko e tau whangakai kehe, mo e nākai tūmau ke whao e tau sino, pia fōki e inukawa mo e ula tapaka. Ko o veko ai he motu a lau tolu, whalu laka hui, whalu heki he tau Paskala Tāholi. Tō tahe mitaki he tau whakaholoanga ia he matakau whawhao sino he maanga ko tuapa. Amanaki ni ke tūmau e mailonga ke he tau amanaki anga ke whawhao tūmau e tau sino ha tau tolu ke waha kirisimasi kua ono atu kei mua atu ha kua longa e tau kai ni kua amanaki e tau tolu ke tau mawha kei he mga ala ia. Ka pihia e tau walatala ha tau tolu ke lata ia mo e awhiawhi nei. Kia mrine po, nono whaa.